Letintokozo. Lalelo Voice FM usahlezi nabo-ke abantwana Umlilo Mighty Singers emsakazweni Voice FM kanti isikhathi sakho seshonjile agamanxa ihora lesikhombisa sahlezi naye-ke usikhulule Chris Kanye bele microphone bazosipha umucu wokugcina abazobe sebephuma ngawo kanti kuzothi-ke emva kwabo sobe sesikwazi ukuthi-ke sithole intshumayelo yanamhlanje intshumayelo namhlanje ake sidedele iMighty Singers yenze imlingo yayo. Hlengiwe ngekazi lembana hlengiwe ngenziwe senaba umntwana hlengiwe ngekazi